Haria hothe ungikorwo riri na ikereka ria kere ni gututhie na mbere na gukumenyithia mohoro maria tukuhaririirie. Aikari kuma mwena wa kuria kaunti ya Migori ni marurunganite ni undu wa uhaguku wa ugitiri mwena ucio na one thutha wa abitha umwe wa githomo kuragwo na thutha wa gukorwo akihurwo rithathi ni andu mataoikaine ari nyumba-ini gwake utuku wa gukia umuthi. Agikira ndeto eno mukonde abitha murugamiriri wa kaunti ya Migori no Joseph Ndege ni ugite abitha a borithi ni marikitie kwambika uthuthuria baranginyo ni gutigirira ati ni makorwo magiikia ngono aria manyitete itemi ngero-ini no. Polisi pia katika sub-county wameimarisha hali ya usalama. Tutakuwa na patrols intensified katika hii town ya Kiancha na sehemu zote ya Kuria West. Tumekuwa na mikakati baada ya kuwa na shida ya Isebania, lakini kwa wakati huu mambo ilikuwa imetulia. This region has been having security lapses. Even some of our teachers have fallen victims of robberies, have fallen victims of being beaten, and that is a serious concern, showing that our security agents have been sleeping on the job. Let these perpetrators be brought to book within 24 hours, failure of which we are going to rally our teachers in Migori County for a massive demonstration. Leo ni mwekwe mweginagia thini wa kaunti ya Laikipia ni ati mihango ya umuthenya ni thararite ofisini ya migunda mwena wa Irate Nyahururu thutha wa ikari kuma mwena ucio kururungana makimeneria motungata moru thini wa ofisi icio. Makiaria marina matukuya maingi ni maugite ni marenda abitha murugamiriri wa wabici ya migunda mwena ucio akorwo akieherio kuona ati ndakoretwo na wigiririki ona kana gukorwo ari no theri thini wa wira wake. Sisi tumechoka kuja hapa kwa sababu kisheria hata kama sachi inaweza kaa sana, it is just a day or 2 days or 3 hours. Kuna title kama 5 ziko hapa ndani na wateja wake wengine wamenipeleka kotini ati nimekataa kutolea hawa title deed. Angalia hii karatasi yangu, hii title deed nilifanya order kuanzia mwezi wa pili, tangu sasa haijapatikana. Hiyo ni miezi ngapi? Mimi niko hapa kutoka 95 nikifanya hii kazi ya kutolea watu title, lakini sijawahi kupata mtu kama huyu wako sasa kwa hiyo ofisi. Baliana kwamba wananchi wako na haki kuandamana kikatiba, na wananchi wana haki zaidi ya yote kuhudumiwa, na sio kuhudumiwa tu, lakini kuhudumiwa kwa nini? Kwa haraka. Tugethie na mbere ni ati aikari kuma matura ma Juja na Gikumari mari hatikaine ya kugwatwo ni mirimu kumana na mai magiko thutha wa ukorwo kana mai gukorwo magiko makierekerio ruini rwa Ruiru kuria mai macio makoretwo mathukite na gikiro kinene kura nimo makoretwo makihuthira. Undu uyu ni umahinyiririe kuona ati ona nginyagia thamaki iria cikoragwo ruini ruru itirahota gwetiria giko kiu kuona ati ikoretwo igikua, undu uria riu uramaikaria na wagagu kuona ati ona ciana ciao iri hatikaine ya kunyitwo ni mirimu iria igwatanagio kuhitukira mai mari na giko. Ambayo inasimamia kuhusu maji waingilia kati ndio tupate angalau maji safi ya kukunywa na tutakuwa tumefurahia sana. Shida kubwa ni maji. Maji ndio shida kubwa sababu watoto wetu, wanyama, yani ni kama Kiambu County maji iko na sewage. Maji tunatumia hapa ni maji bovu sana. Maji hata ukifungulia kwa tap inatoka ikiwa ya green. Hii maji huwezi pea mtoto sababu watoto wana complain tumbo kila saa, day in day out. Watoto ni tumbo, wanalia kulia. Huwezi oga nayo, huwezi osha vyombo nayo, huwezi fua nayo, hata mifugo huwezi pea. Thĩinĩ wa kaunti ya Bungoma nĩ atĩ kĩhĩtahĩtano kĩa mathukuru kĩa mathako ma ngerenwa na nyĩmbo nĩ yambĩrĩirie thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Bungoma thukuru-inĩ wa ngathĩ ya igũrũ wa Kibabi. Hĩtahĩtano ici ciĩrĩirwo gũkorwo igĩthiĩ na mbere nginyagia tarĩki 13 mweri ũyũ, kuria aciari arĩa ciana ciao inyitĩte itemi thĩinĩ wa hĩtahĩtano no morĩtio matigakorwo marĩ na wagagu oro wothe kuona atĩ ũgitĩri wa ciana ciao nĩ ũkoretwo ũgacĩrithĩtio.
nema eyo ne report njega muno makiria na ndiwe kana ni na ni gukorwo ngikinya mwena ucio niguo na ni thie demonio na ni no hote gukorwo nginya tondu ona ni ndari muthunguthi woma orondo mwena muini tondu ona ndira giciria gukorwo ngiruta rwimbo oye ndugake kuruta rwimbo ucoke kina hituka rukiina ukoragia ni rwaui no ngikiruta rwega ta rwa mundu witwa Sanpaka Mkenya ri niguo kana gaceri the presenter ri kana makombi pilot ri ayo ni amwe amwe nema no ngiwinaga nyimbo ciina itagwo Rosemary Kari okay hau acio nio mangihota kuina thiini wa mutambo guku gwa Gikuyu TV no ni twi nawe kura tuika ni gute hena mundu atumeithia ni gute no ni tugwiciria tumenye kana tukiruta tukumenya ni atia muno ne thini kana tugukorwo tugithie mwena uria wa wonjeria tunyitanire na Wanjiru Wangata atumenyithie uria thoko-ini citu ugwatinda